اف باهوزا دجوار جناv باجاروکê Baxoz radibe. Li vê biyabana nêzîkî Baxozê xewna rêxistina Daişê têj navbirin. Şpêgeha dawîl Rojhilatê Feratê ya rêxistina konavê Dewleta Îslamî li xwe kiribû, bi hezaran kesên gokarîne xwe rizgar bikin li vê biyabanê tên komkirin. Hêzên Hesedê li vir jin û mêran ji hev cuda dikin. Pişkinîneke seretayî li nasname, tişt û kelûpelên bi wan re tê kirin. Di nava vê lehiya mirovan de zehmeta zû bi zû çekdar û alîgirên Daişê ji sivîl û rehîneyên Dewleta Xîlafeta Hervî bêne cudakirin. Tevahiya jinên Daişê ser û rûyên xwe dinixmînin. Lê hin ji wan hizir û bîrên xwe venaşêrin. û li pêş kamera û mayikên medyakar û rojnamevanan bi eşkereyî pêdagirî û pêbendbûna xwe bi Daişê radigihînin. Nifşekî gotovê bîr û baweriyên Daişê li mejiyê wî hatiye avêtin û çandin. Jinên amade ku bibin perwerdekarên vî nifşî û nifşên bên li ser rêya Daişê. û şaneyên razayî û veşartî yên Daişê di nav rêzên xelkê de ku dibe di her derfeteke guncav de ji xew hişyar bibin. Ev her sê stûn metirsiya ji nû ve derketina rêxistinên tundrewtir û radîkaltir dike kabûseke rastteqîn. Ew ne tenê xweweke dilsozên wê rêxistinê nîşan didin. Lê belê soza perwerdekirina nifşan li ser rêya cîhadê didin. ام درکتن دا کو ام نفشکی نو پرورده بکن کو سرکشیا مجاهدان بکن اگر زلامین ما مرن جنین ما نمرنه ام وی نفشی و نفشه بجوکتر و مازنتر جی پرورده بکن حتی کو بإذن خوده ببن مجاهد. اف جی کسکی اولدار و باورمنده. لی او اولداری و باورمندی خوا جبو آلیکاریا وان کساب کاردینه گوبشک مزن جوان وی و هف اول و هف باورن وی وکا گاور ده هجمرن و خوینا وان حلال دکن. ما بێتری 22,000 کەسان دیتنە کو داعشێ لە باغۆزێ بجیهشتنە. ما چارەسەریش بۆ بێتری 4,000 کەسان پێشکەش کرد. پرانیا وان 4,000 بریندار زارۆکن، پر بچووکن، گولە دسەرێ وان دەبەردا بوون، مەژیێ وان دەرکەت بوو، بریندار بوون، گورچکێن وان هاتبوون دەرخستن، دمرن و مەژی نکاری بوان ڕزگار بکەن. Li Rojhilatê Feratê Baxoz pêgeha dawî ya Daişê ye. Baxoz gundekî ser bi devera Sûsa ya herêma Elbû Kemal e. Ew bi ser parêzgeha Dêrezorê li Rojhilatê Sûriyê ye. Baxoz 110 kîlometreyan li Rojhilatê bajarê Dêrezorê ye. Ew bajarok tenê 7 kîlometreyan ji sînorê hevbeş di navbera Sûriyê û Iraqê de dûr e. Beriya ku Daeş Baxozê kontrol bike, tenê nêzîka 7,000 kes lê niştecî bûn.
جده مها ایلونا 2018 و اپراسیونا جنافبرنا داعش لروجهلات دیر زوره جعالیه هزن حسده و دست بکر بو. روج بروج روبر دولتا خلافت برتنگ دبو. حتی که او دناوا باجاروک الباغوز دا هات دور پیچ کرن. هجمارا مزن آسویلان هبونا هجمارک مزن جدیلن دست چکدارن داعش دا هوکارک بو که اپراسیونا کنترول کرنا باغوزه چند جاران بی راگرتن. همان صدمه جی هشتبو که فرماندارن هزن حسده نکاربن دمک جبو کنترول کرنا وی باجاروکی دست نشان بکن. ام نکارن زلال بیجن کیان روزی چونکه حیانی ام و انسان هندر دا جیان دکن اف مدین هندر دا وقت مرتان زندگی تب کارانیم خلاص نکن ام نکارن بیجن چند روز مرا گرکن. جدما دور پیچ کرنا چکدارن داعش ود ناو بشک باغوزه دا بده هزاران کس جناو باجاروک ناوبوری درکتنا. دناوان دا سویل شروانن کو دیل هاتبون گرتن گردی و زندانی جی هنا. لید همان دمه دا بصدان چکدارن داعش جی هنا. او چکدارن که حتی نها برسوا بانگوازیا خورا دستگرنه ندانه لبندی وی چارن ویسنه که هزن هف پیمانیان آف دولتی و شروانن حسده دل سر آنیاوان بنویسن. البته دما او انسان همیشه درکتن بدین درکتن یعنی چتند هندر دبیم دی چاریوانه یا شر بکن یا زی امی وان خود تسلیم بکن. پرورده 5 سالان که بوان زاروکان هاتیه کرن و بیر و باورین هزری ین داعش که تمن هری هستیار ده دناو مجی و درون آوان ده هاتنه چاندن ده ببن مطرسیه کمزن لسر جواکن تواهیان آفچه. جبو رزگار کرنا وان زاروکان و هر وها رزگار کرنا جواکش گف و مطرسیه وان پیوسته او جنوب بین پرورده کرن و هشیار کرن. شوی که وصا بهنا ورگرتن الجهه کی تایبت کو جارکا دی ریفورمه که بو چپ کنه و بو حضر کرنه وانا و جارکا دی اوان برهف بکن کبشن جیان و کمالاتی دا و حضرت وانا بهنا گوهاردن. ولاتن جیهانه ده چارچوویا هف پیمانیان آف دولتی ده دناوا 4 سالان ده به میلیاران دلار لسر شر ریخستنا داعش خرج کرن. انجام ده داعش وکی دولت هات جناف برن. لی پرسگریکا مزن هین مایا. پیوستیه که بهتر به آلیکاریا هزن ناف دولتی دقوناغا بیده هیا. بارگرانی و مطرسیا اولهی و ایدئولوژی آلیه وان هزارن داعشین گرتی و مالباتن وان و درست دبا. جبرگو پرسگریک وکا کوچاف دیر دبیجن نتهنه بنان و آفکرنا وان کسانه. لیبله پرسگریک بهشتنا وان داعشیانه و پیوستی زاروکن وان به پرورده هیا هر وها پیوستی میر و جنین وان به دادگه کرنه هیا. یعنی اف براستی پرسگریک بخورتینی هجماره که اولو مزن از باورم گلک قادادت گلک جهادا جی پرسگریک بخورتینی یعنی بانگا مک جهاد وی آلیده گو که سازی میری ببریا خوصر بانگا مک سازی ناونتوی هم جی سازی انبیجن آلین دولت ناونتوی هم جی سازی ناونتوی يجبو مثلا هم ما في مروفا هم مثلا داداوانا دادقها دادمندي يا لاهاي
يعني اف مداخله چه ببن مینن کو داعش د عرده د چاندبون و لشونا خوهشتبون لسر دست شروان حسده تین پوچ کرن. لمینن مترسیدارتر این کو داعش د مجیه نفشکی د چاندنه ده چاوابینه پوچ کرن. جدستپیکا اپراسیونا کنترل کرنا باغوزه و گوشبری 3 مهان و دست پیکر بو نیزی 6,000 کس جور رویانه گاشتنه دورن لجر دست هزین حسده پرانیاوی خلک سویلن لدناف دجی هجمارک مزن جکدارین رخستنا داعش درکتنه افشر لباغوز شر داوی یه هزین حسده دجی داعشه الرجلات فراتي ادي بوستك خاك لجير دستي في رخصتني نامينا